Warren Buffett kong ki songwar nga taja lo kubju konga yindab maung bar kanda cha yume she tugi mare ina yang nidong sum sobshi dawa chungi tse sum soji yue la nye benjor tamje kopsha kya simba chigi yinje she yuba lenge kamsa thongma zamling she do Tibet Global Insights la subscribe nangku lewa shukyu yi nye zamling ki sakang chega ka ke sarkui nyendo ka sa dawa ne pasang par nire re pyugi yobe diring ki sarkui nyendo teni BBC sarkang ne manzu to chong le nang cha le nang gen ki Jordan ba Warren Buffett kong ki lo le ki pyuje Microsoft ong le sanzu chi gen ki Bill Gates kong ki charity yana mi shen la pendo chebe chokwa shi yobar de la program chegyu samjo che yobe kor sarkui nindu shikdo be deringi liringa sarkui nindu teyi nindu shukyu be sangme sengyu go yong shu eni dering nido nisuru lao tunbe che jong sal hakbe ni model BBC sarkane nizu be wartana Jordan ba Warren Buffett sabo kong manzu ki chongle na cha le nang de chupu cha yin be kong ki lo kubju konga simgi yo da kong ki de be lo ni shu nang Gates Foundation yana Bill Gates ki champagne che chokwa chok shawa de yi che $80 billion ship du zam ki rindang yo be marzak konzu Gates Foundation yana champagne ki chokwa de la pyu sin yin ba da Tadechar maung par Warren Buffett kong ki Gates Foundation de la ngui ki program chibu de samjo che yinbe nizu tun yudu. Maung be ngui ki shende de samjo yong ko be kodun BBC sarko be choba chewar de na ngejar Bill Gates dang zayim da de be nangyi po be mi Jeffrey Epstein sa be mi de dang Bill Gates ni par Jawa yebe nedun chita to tunbe nedun telate tade Gates Foundation tela shende samjo cha yebe samju shigi bare nedu teto shipjak bar ngejar tuna chiki kong Bill Gates ki ali chidu ki chokjong shigi dundu Jeffrey Epstein sarwa nangni chengi mite lendu Bill Gates gidong chukchi lor pukti chingnu yebe ngolen che yabata kongi songwar nye Jeffrey Epstein tuwa teni kongi nga la yin shenpin chokpa te la program chigin ki Jordan ba ka chi la ngote chigi yubdo she de nga kong la tukar chimba yinje she yumbare daja chide lo ni tena nga Epstein kong la tukyu ndu shik re do nye zawa ni tukyu ma chung wa yina yakbu chung do ye kong ki she yabar agui be ngar dao sunbe na Warren Buffett kong la kandi shubar ki Epstein da Bill Gates hingi bukti jingyung yube nidun chidun chebi cheso Bill Gates lindu tukde chungam je kandi shubar kong ki songwar nye tukde chigi ma chung kaan la se na nga geja ha magoya chi ha konde ma chung kese nga geja ha magoya chi ha kona maung bar chimga ne nga la pangda che sho se ge dangyu chung na nye tenda mayong wo che kong la geja shigyu ma chung je she ye ba jir she na Warren Buffett kong ni ngar Bill da Melinda Gates Foundation yana Bill Gates da kong ki sande chen Melinda Gates kong ni lingi gyowo ram chigyu chokwa tela yume shukchen nangde ebi loma ring konzur shende mangbu piyu ingbare echar Bill Gates dang kongi sanda kaka chade elate Gates Foundations che mingyur chi inba sarkoe be Warren Buffett la kongi adi char ngu Gates Foundation yana Gates ki chokwa tela program majina ngui nam khanda chigi yemi ki kandi shubar kongi songwar maung par yongkyu tebe lo ke nangzui la nge
Marzai nang yube benjor chazang Shenbin ki tsokpa shi lao kopsha gyab yu yin je she yo bar. Shenbin ki tsokpa shi teta ni Buffett ki nangmi simbe Shenbin ki tsokpa shada shi yin imare. Warren Buffett kong ki songwar nga taja lo kopchu konga yin dab maung bar kangda cha yu me she tuki mare. Ina yang nidong sum sob shi dawa chungi tse sum soji ngwe la nye benjor tamje kopsha kyab simba chegi yin je she yo ba. Chegi taringi Jeffrey Epstein, Bill Gates, tadong Warren Buffett, nubcho na yobe mina kera chenpo ka chegi khonzo da debe nidun shiki kor BBC sargane nyendu shi dundu be. Nye sargoy nyendu te nyingdu dine shu sin song. Ngani France an nidu chebe peri shiki nye ming yunde siki yu. Kede lerindi yabudu kona kada nyo ba gyugor che ba. Che ya subscribe nangyu manye wana ro na kadin che lerim che mena je yung.